kae ari kerendo maci parundu ari kace kusibe po ira rumai tiwar sena naro kam no so nai dakin chau si modi tiwar minda di bongi tirwaran sia tirwaran vici tirwaran ira rumai tiok dikalelela ke menahu ko bilau ke lo ocil bobren gorin ham karabi ke maci uma ko bisa wali bobren guru pado tiwar sena naro ke menahu seandainya siapa ti karabi na indolo na mai bongi dia kala au dawara fik ko ne so ito ide loko ina rumah ko bisa kan enden diwara di sana naruh ke mana tiar sana naruh ke mana nai kita Allah akbar nanti mau deh la hurru batau Oti, kita fikir mana mau memaku makte nengiin apa kere? Baun sa may munay. Babaun coba huru betul mau maru ketarum ium lah anak mamaru mapu tawa. Seandainya ini beto berarti nau ini, mau berarti nau bumi hati. Mate muti para masalah na. Sudah ini mate. Seandainya mate bersiak ini mapu na horos apa boy na. Astagfirullah. Pakumpal anak na maru. Aku bikin keke. Kiba ting may munay. Buat mana? Pok perlu ditembakkan kurang ada nih biasa naruh rahi ringu rahi tatupa kau kejaga anak nilau mari ku tiwar senan naruh ke manau makbu peranan kak biar irai tiwar senan naruh ke manau setoi di nahu karawi edere nahu kalau pinggare nahu sera giliran aku jaga anak tiba una itu urus sarana. Naruh ke mana ya? Deh. Dia senang naruh ke mana? Berarti si alo mana pingga ke Indonesia ndak dia? Berarti si urung no anak ke Indonesia ndak dia? Dah huru menabdo. Dia senang naruh ke mana? Mori irai. Dia senang naruh ke mana? Tiar senang naruh ke mana? Setoi nahun cau anak di mana nahun cau mauruna pinggir piri nahun cau mauruna ngahar nono nahun cau mauruna sia di mamaru kembut nahun cau sia re di mamaru keringu dan beki kana mengat kampor sarumbu nahu di okana kone inge vei nahu ke oceren tau joko fiki kone huru batawe rokir saran hore dia sana nara kemana huru batawe dia sana baju re tepun baju katila pesta kain ini coba baju artis na vikan ake pep baju artis pep baju ake dohon vikan ake pep sarowa dohon ucile kalau huru batu tirba kuru nahu kone cabang buru ni teh ka uru nahu lah huru batu na tiwa sana naro ke nahu cau semata-mata pokoknya nahu aku itu foto ke orang mi memunai jijo mau pengahidu di luar sana naruh ke mana sian cau hah tuh bisa nggak sih kamu itu bangun sahu meringu muri bisa nggak sih kamu itu jangan tidur terus pokoknya kerja kamu tuh tidur terus ya kena dah bersia nama kisurumbu iya maklum makin rela lang ho meset toro lopok mu jago bau ni huru batu batu sisana kena bangun sahu meringu so dia pun di kamoki ali menahu maru kain ni biar sana naruh beba anam bari ya ngapa lora salon ngapa bano iya ngapa bari nama jawab kamu dia bani ada praktisnya sampai 10 menit paham nih ando ja oke deh nah tempo MC di MRI ngap sinsa ngilong mi mengunai tilo kende de mengunai dosa kai ra mengunai udah iya kai rabi yo bani kira ocile maki aja ko kad ada kai maki jar ate nguarte nungtu si lainan haus siwe sebagai wem aki di nguarte ngomide kira guys lain mana nekat ada jauh lemai munah ke au edan tingkah laku rahir ke terhadap lemai munah membuat lemai munah putus asa dia begini rawing ke ni pe kaporo ringol pati vera so ate ko eta maru sama
Deh, tu ko maru gani. Pemina lomba safari, ge ake ge lain selimo le guru badawe, lain selimo di lombamu. Ake ge namanya saprel, safari. Di pita ge kaso ge, pada sampu maru. Yo begani, dis kamochi menahu de tinggal mana gori. Dis kamochi menahu de tinggal mana gori. Oke. Alah, kebau mana meringu bro. Tinggi bau na tinggi ke bau. Ina berkena ada meter tinggi bau angin ini meringu bro. Le huruf dong, gue bukan ada nama tinggi bau. Mulai asa yung migay ete dosan namin ini nang mo ni. Lo mete be. Mate kaya lang mo mino eh. Dia ucap Berjalan kelahiran.